अहानबद मरुइब पावमना मणिपुर थोकलिब इरांग असिना ड्रगकी लंबी हांगदोखरे विकास मणिपुर थोकलिब कांगलुक इरांग असिना मरम ओइरगा मयाई काब चिंजाकसंग पुथोक पुसिन तौबगी ममी हांगदोखरे हाइना असम राइफल्स की डायरेक्टर जनरल विकास लखेराना परमिशन फोंदोखरे अवांग नोंपोक लमदम असम राइफल्स न ड्रग थिंगनब होनबद मंजिल थादुना लाकली हाइना पल्लदुना मांगना हाइ मणिपुर पाक्सना सथखिब ड्रग फगतपगी ऑपरेशन साउना माइ पाकपा ngamli यमलोनरिब मिजोराम दसु मयाई काब पोलम क्या फगतपा ngamli हौखिब था अमगी मनुंगदा मणिपुर खक्तदा लुपा करोड़ समरिरोंगी ड्रग फगतपा ngamki ड्रग ललोनबदा चेनरिब मियोइसिंगना ड्रग पुथोक पुसिन तौनबगी अनौब लंबी सिजनरप मरमना मणिपुर पुलिस मिजोराम पुलिस अमदी अतै एजेंसी सिंगना कुसमनरगा असम राइफल्स न पाक्सना थिबुमबगी थबक सथदुना मयाई काब चिंजा पुनम फगतनब अंगम थक्ता होटनरी हाइरि अमरोमदना पार्टी मनुंग लुसिंग खनब मिखल पांथोकपना नापाक तांगनरकदबदा हाई कमान लुसिंग खलक बोय ngaibana खोइदगी फै एमएलए इबमसा पार्टी मनुंग लुसिंग खननब मिखल पांथोकपा नापाक तांगनरकदबना हाई कमान लुसिंगना खलक ngairaga खोइदगी हेना फै हैना लमलाई केंद्रगी एमएलए केस इबमसाना फोंथोखरे बीजेपी लमलाई मंडल सिंदुना ngasi लमलाई केंद्रगी मनुंग चनबा तेलहौदा लेबा सिंगदुमदा बान महोत्सव का मरी लेन उथाबगी थरमदा करम मतम बीजेपी की लुसिंग खंदुना सरकार सेमगदगी हाइन हंगो वहंगमगा मरी लेन फोंदोखिबनी मांगना मखातना फोंदोखिबदा हौखिब सही इंग्लिश सिंगनिगा कुनगो हुमदोगी मे अहुमदगी सथरखिबा लालस लुसिंग सेंतना लखलगलिब थबक थरम सिंग असिदा लुप कयाना अमत ओइना पुनसिंदुना थबक तौरकपसि अचौब खोंफम अमा हौरकपनी लुप सिंग पुना थबक तौरिङैदा लालसिगी वोरुशन पुरक्तुना महौसागी पुनसिदा हंजेंदुना अखोइ पुन्ना होटनमिनाब संगी मियामनसु असौब थौदांग लौबगी मथक्ता एमएलए सिंगसु माना ngamba थौदांग लौफम थुइ मसुम तंगदु लैताबा महौसागी पुनसिदा हंजिलगलबा मतुंगदा मियामगी लेंगाक सोयदना लाकनी यारगदि हौजिक लैरिबा पीआरसी सांगदोक्त्रिङैदा लेंगाक सिमौनबा होनरी बीजेपी की एमएलए सिंग हौजुमकी ओइन यामना नुंगाइबा लैरि यामना नुंगाइना लैरि बीजेपी की एमएलए सिंग मरक्तु लुसिंगबा खननबा मिखल पांगथोकपा मतमदा लुसिंगबा ओइ हौनब होनरकपदा नाकपाक तानरकदब क्या लैबना हाई कमान खलकप लुसिंगबा अदुदा पुन्ना होनमिननबा थौरांग तौदुना लैहाकी थौरांगदु बीजेपी लमलाई मंडल की प्रेसिडेंट एल श्यामना हाइखिबदा मणिपुर अमसुम इंडिया पुंबा असंग अमाना थनबा लमदममा ओइरमबगी पन्नमदा ओहेनबगी पन्नमदा इंडिया लेंगन जुलाई अमदगी हौदुना सयोल अमगी ओइना उथाबगी थौरम पांगथोकलिबा सिदा सरुक याब ओइना ngasiगी थौरम असे पांगथोकपनाखि अमरमदना सुगुनुगे अयाम्ब लौफम सिंग लौ पानबा हौख्रबस सुगुनु नापत की लौ परिसनेगे यंखैरोमदि लौ उब संग ngamdana लैरि हाइदि मणिपुर थोकलिबा सही अनि हेलक्लबा इरांग सिन मरम ओइदुना मणिपुर की सिंग मसम तंपाका तायनबा मफम सिंगदा लैरिबा मैतेगी लौफम सिंग संगदुना लौ उब ngamdabagi अवाबा मयुकनदुना लैरुरबा मतुंगना तोंगान लौफम कियादि लौमी सिंगना लौ उबगी थबक सथाबा हौरे लौफम कियारसु सिक्युरिटी न ngak सेंदुना लौ सुबगी थबक सथाबा हौरे सुगुनु डिस्ट्रिक्ट की मनुंगसना शेरौक सुगुनु तंगजेंग खरसानतानबी हाइदिबा लौफम सिंग असिदजु खुंजा लौ उबगी थबक असि नुमित 10 निरोंगी ममांगदगी माइ पाकना सथाबा हौरेरि खुंजासुना लौ उबगी थबक सथाबा सि माइ पाकनाबगी तमक सुगुनु केंद्रगी एमएलए के रंजित की मेकेदिगी लौखप याबा थबक थरम क्यासु लखली एमएलए के रंजितना लौ निंगथिना पानबा ngamnaba लखलगलिबा थरंग सिंग असुबसु प्रजा सेक्शन कया तकी थकनरली अमरोन सुगुनु नापत का तायनबा कोकी सिंग नकनना लैबा मैतै सिंगी लौ परि सनिगा यंखैरोमदि हौजिक फाव लौमी सिंग संगसिनना लौ उब ngamdana लैरि हाइरिबा मैतैगी लौफम अस कोकी सिंग लौ उबगी थबक माइ पाकना सथखरे हाइरि हाइरिबा सुगुनु नापत की मफम अस कोकी अमस मैतै सिंग लोनना लैबा लौफम ओइबना मफम असुदा मैतै लौमी सिंगना अमरोमदना पीएम की मणिपुर खोंगचत असुंबा ओइरबदि अनौबा आसाम पुरकपो हेलसी जोमी काउंसिल जुलाई थाद इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मणिपुर लाक्तुम चुचामपुर यौरकनी हाइरिबा पावसिन असुम ओइरबदि माकी खोंगचत असि मणिपुर अनौबा आसाम पुरकपो हेलसी हाइने जोमी काउंसिल फोंदोरकली ngasi जोमी काउंसिल थादोरकपा सेलमदा प्राइम मिनिस्टर लाकनी हाइरिबा पावसि ताबदा नुंगाइबा हराउबा कपनिंगबा पुनमगी यानखरे सही अनि हेना ngaiduna lakpodo mangphaunabaga manaragani maki khongset asi official oina lanjelakpa leitrabasु thajabadi asum hengalakli kariguma pm na lakpi be thoklabadi aikoi ki lamda makpu thawai hakchang yauna taram okani maramdi maki khongset asida matam sang awa meuna dun letiba miyamgi asa thauna ama pibagum thokli haukiba sahi singna minister ki level amadi politics ki khut yaudana warisanakre adubu awang mathaki official singa adubu ngasi phaw political web warishin
Amarom dana Linthoingambi ki langla langjin khangnaba UN wakatlagani kulajit lamdam asida thoklibi irang asina maram oiduna hawkiba sahi English ngani kunga humdoi gi July 6 tagi sagolwan tera tongbram lekai digi hizam Linthoingambi da mafam khangdana ngasi pawba thiba khang lerakriba siga mari legana lakliba tang 6 ta sahi ani mapung pharakpagi common thoram ama pangtholagani Linthoingambi gi mayumna pangthokadoriba thoram asida laibak miyamna saruk yabi hoina apokpa hizam kuljitna phongdorakli Amarom dana English ngani ga kunthra gani thoida asteroid 2024 YR4 India da corridor oibana sauna akaiba pirap yai ikui dana astronomers singna asteroid 2024 YR1 thengna khibaga loinana khongjel yangna pairiba asteroid asina English ngani ga kunthra gani thoigi December 10 gani thoida Prithvi gi laimai da paisilaktuna Prithvi ga thonggaina ba yabi gi phiwam da lebana asteroid asina India da corridor oiba maram India gi oina asauba ama ata thokani haina akhang ai singna panari Amarom dana Manipur DPF Kobo political party ama semkhre The Voice of Manipur Empowering Peoples for Integrity and Prosperity haiba wakhalon da regional political party ama oina Democratic People's Front DPF Kobo political party ama ngasi saphongkiba ga loina ahanba DPF ki public convention pangthokre hari GM hall pangthokkiba DPF ki public convention adu da Kombi college ki principal Laisongbam Gopal DPF ki president Dr Narengvam Rajiv Kumar social activist Asanka Sarmasum DDU gi Kosal gi former director Dr Rajai Den Sekna athuba mithulen sing oiki hari Autopapa Myanmar santi hanjalakpadagi India na nauna refugees sing sanglakpa thingkre hari Myanmar santi hanjalakpadagi India gi mekedi gi Myanmar gi nauna refugees sing sanglakpa athingba thamkre masina maram oiraga Myanmar military junta na pro democracy group sing target tawduna nongthakta bomb thadaba masum military offensive kya leptuna sathariba madudagi kiduna Lanjanara Kiba Myanmar Lising Mangarum Manipur gi hankre Lanjanara Kiba sing adu ayamana Myanmar gi sin state tagini high river refusing sing adu ayamana Myanmar ki selak laga Kamjong district ki tongan mafam sing sangjapam lawduna leirakhibani ayambane Maharashtra International Human Rights Organization sing gi mekedi gi India na leba asita leiriba Myanmar refugees sing haujuk chathariba civil war sing gi manungda halan khinabi gi wareb as yamna kan yening da pungthokli haukiba sai English ngani ga kunga mari gi me thar India gi mekedi gi Myanmar national humdraga te makhoi gi maramda nampu da halan khiba gi thawok satakhiba sing adu International Commission of Zuriski mekedi gi akan mamon kandem to bugo loinana masi human right violation amani hainasu phongdokibani loinana India gi mekedi gi namduna leba asida lanjenari ba Myanmar refugees sing maramda halan khiba amasu makhatana refugee sanglakpod athingwa thamba sina Myanmar kya makhoi ki leba adu khudong thiba kya mayu nagani haidi mamang sai gi jun thara Myanmar nationalism ga samri rom Myanmar ga lon rebi Indo Myanmar border da lediba tangkhul sing namna khundari ba Kamjong district lanjelaktuna sangjapam logdun lerakibani Assam Rifles ki Director General Pradip Chandra Nair gi mekedi gi lanjelakri refugees sing adu Myanmar na leba adu military junta gi mathakta Latan hau lan hau riba pro democracy group sing gi mathakta aerial strike thaba masum offensive kya leptna sathariba aduna kiduna lanjelakhibani haina phongdokpusu lekhabani Kangla Pau gi editorial khangen pham yoroklaba matamda MLA singna punsile miyam gi lengak sem lagi herakpa Manipur miyangi punsi khangen pham yoroklaba phawba lengak longi thawgai panglakhiba BJP gi legislature sing nama tuina punsin mangamnan lairibasi miyamdagi phamba lan hena lumna lawbadagini amaramda hoki pasai English singani ga khunga humdagi me humdagi illegal immigrant sin kuki jau narcotic singna Manipur gi apun masaktam thuar kisingwe pa tokhai ba lengak natragana leibak siamna ba mitai miyamna paktakna ba mihat war crime satharkiba dugi loikham naidabu wathok lairi Wato wasiki warosin purakada bani haibagi namada center da lengak lon pairiba BJP na lusingba NDA government na state asiki BJP na lusingba lengak inthuraga PR thamlakibani adubu center na hakthengna lengak lon gi thogai panglabasu lamen tuyan besing laksindu ngamdabadagi miyam free movement ngamdana leibadagi central government gi mapangal mayai samba oiri Central government miyam free movement yahanana basu da leriba kuki kulai pai lalhabu singda free movement yahanrabadi sugi matam sangdok loi haibigi pressure pi duna wari makha tan sanabigi thabuk sathari logi wangbar Indo Myanmar ngamkai lana India gi aroiba ngamkai Manipur sangsilakhiba foreigner illegal immigrant terrorist singa duga center amasum state lengangna numai kapna patawduna nakalani gi miyamna khut thanadaba suspension of operation su sign tawnaduna makhoi gi lefam designated camp sing saba matamna khwai gi
ngakliबदि मितैसिंगी खुल नत्रगना खुंगंसिंगा नकनबा मफमसिंगदा सारमखिबा असini masigi khudongchaba lawraga mitei miyamgi mathakta paktak mihat masakar sathawada khudongchaba phangli aduba pr lengana mitei khulga naknana leiba designated camp sing hangdokhinaba thabak sing lokhalakhiba lairi illegal immigrant terrorist sing leiba asida maram sungsa sadana suicide tawnaduna peace process sathabagi thorang lokhalamkhiba adu leiba asigi karamba lenga ki matamna paikhalakhiba thorang no kari maram gi damak thorang as lokhalamkhibano suicide tawnabigi aronba agenda kari leibigi hebadu lainga ki meki digi miyam maru oina manipur gi miyam na khangan pamthui wamang sakta laikhiba lainga ki matam singda miram gi lalhauba sing yoktuna thamlakhiba illegal migrant sing changlakpada free tharakhiba madi makhoi sing aduna umang wamang sing kokthokuna popi thaba drug sungba drug lalon mamadi anabu khul sing samgatuna crime sing chathabada khangsin usinadana lairakhiba phal oina apunbagi saktam thugaina balanda satarkhibadagi ngasigi miyamna langi maisrang mayukna rakhibani loinana state asigi bjp gi npd na lusing lamba laingana miraiba masa lamen tuhen ba narco terrorism na laibak thugaina ba madi narco warfare satarkhiba sing thingna ba hotna rubadagi english nga ninga kungo humdogi wathok asi tholakhibani adubo state lainga na wathok asigi woroisin matam sana purangna bohona bada central government gi maikeri mapung phawa cooperation thamkhidabadagi loikham naidab wato oirakhiba madi ruling MLA singi marakta masoi tanadunu lusingba singgadabani haiba फाइडेंगनब सक्तम अमा लौरखिबदगी PR लेंगाक थमलखिबा मदि लुसिंगबा सिन्नबा फंबालांग सथरखिबसिंगी मरक्ता लुसिंगबु ओइनिंगबा मियोइबिगी मसिंग यामना लेरमबदगी पॉपुलर गवर्नमेंट सेम ngamdana लेरखरबा मतुंग खंगेन फम योरक्लबा मतमदा MLA सिंग अमतु ओइना पुनसिले सेंटर न खलकपा लुसिंगबगी मखादा पॉपुलर गवर्नमेंट सेम बदि यारे हैबि गोफम हाइरखिबा सि मियामगी खलगा हाइदिब्रा नत्रगना फामगिदमा हाइरखलिब्रा हाइबिसि हंबिया बो हंगोइदि मणिपुर मिराइबा मसा लमेन तुयेन सिंगना लंदा दुना फुरकी सक्तम थुगाइना बो होनरकपदा उसी मखुन संगिबा लेंगाक पसिंगना अखोय पुनसिले लेंगाक सेम जरगे लौरकपदा करम थमोइना पेनगदगे हेबा कंगला पाव एडिटोरियल थमजरी।